حج کی بیان. حج اسی کرم متمدگی ہورکی دنیا اسیدہ حج کی عبادت توبہ اسی احان با انسان سیدنا حضرت آدم علیہ السلام کی متمدگی ہورکی بنی. تفسیر کی روایت زندگی ثابت نی مدودی سیدنا حضرت آدم علیہ السلام نا ہندوستان دگی مکہ معظمہ دلاغلتنا اللہ تعالیٰ کی حکم دگی فرشتہ سنگی مدی مکھادا بیت اللہ شریف سابیرمی امسون حج ادا تورمی امسون حارب ادوگی متوندا تتنا حجاز مقدس کی سفر سنگ توکی حارب ادو دگی سفر چہم امدی حج کی دمکت ارمی ادوگا سفر چترت امنا عمرہ کی دمکتا اوئی تھی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ دگی روایت میں مدودی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہدو پیرمی مدودی حضرت آدم علیہ السلام بو زمین اسیدہ تھابی رکھی متم ادودا مہاکنا کھانا کعباگی چکر تریت کوئرمی امسون حوزی مقام ابراہیم لیربا مفہم اسیگی ممانگدا رکعت انی نماز سولبگی متوندا مسیگی دعا اسی توبیرمی. ہو اللہ نہاکتی ایگی اروت پا امسون افون با پمنا مکپو کھنگبی نہاکنا ایگی کوپی نبگی دمکتا حائزر با اسیبو قبول توبیو امسون نہاکتی ایگی درکار اوی بسنگو سکھنگبی مرم اسینا ایگی نیزری با اسیبو پی نبیو امسون نہاکتی ایگی تھموی دلائی ربا پمنا مک ادوبو سکھنگی مرم اسینا نہاکنا ایگی گناہ بو کوکتوک پیو. ہو اللہ اینا نہاک وندگی ایگی تھموی دا مچو تاگدبا ادوگم لبا ایمان ادوبو بیبی نبا نیزری امسون ادوگم لبا اچیت پتھازبا ادوبو بیبی نبا نیزری حارب ادودگی اینا کھنگ بنگمبا مدودی نہاکنا ایبیخربا پمنمک ادوگی اتوپدا اینا کیدونوندا کریگمبا امتا فنگلوی ادوگا کریگمبا اوابا امتا ستاروی امسون نہاکنا ینتھوک بیخربا ادودا اینا یابا حارب ادوبو اینا پامچے. حضرت آدم علیہ السلام نا مسیگی دعا اسی توبہ لوئی ربا متوندا اللہ تعالیٰ نا وحی دھرک امی مدودی اینا نہاکی نراز سنگ ادوبو کوکتوک پیرے امسون نہاکی نچانا سو سنگ دگی کناغمبنا ایگی مفہوم اسی دلاغ لدونا نہاکی مسیگی دعا اسی بسو لبا ادو اربدی اینا مہاکی گناہ سنگ ادوبو سو کوکتوک پیگنی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ دگی روایت نی مدودی سیدنا حضرت آدم علیہ السلام نا حج کی تھبک تھورم سنگ ادوبو پانگتوک لبا متوندا لوئی ربا متوندا اللہ تعالیٰ کی ممانگدا اسمنا ہنگا چرمنی مدودی ہو اللہ عمل توریبا میوی کھرمک ادونا موہت فنگی ایگی دمکتا کری فیصلانو مدود اللہ تعالیٰ نہائی بیرمی ہو آدم اینا نہاک بودی کوکتوک پیرے امسون نہاکی اولاد سنگدگی ایگی یونگی مناک تلاق لدونا مہاکی گناہ سنگ ادودگی توبہ توربا ادو اربدی اینا مہاک بسو کوکتوک پیگنی. امسون اتو پر روایت امد صلح ای مدودی حضرت آدم علیہ السلام نا حج توربا متوندا فرشتہ سنگنا مہاک او نبی ربا متوندا حبیرمی مدودی نہاک اوندا حج مبارک ویرسنو ایکوینا مسیگی عبادت اسی نہاکی ممانگدا چہی لسنگ انی دگی تتنا دم توتونا لاغلی. حضرت آدم علیہ السلام نہنگ لمی مدودی نکوینا تواف توبہ متمدا کری سون بگی مدودا فرشتہ سنگ نپاوکھوم پیرمی مدودی ایکوینا مسیگی واہی سنگ اسی سولی سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر متوسمنا مدوگی متون دگی دی. حضرت آدم علیہ السلام سو مہاکنا تواف توبہ متمدا مسیگی واہی اسی یامنا کاہی نسیز نبی رمی